Karbi ang long ni adim COVID-19 na kesu a vaccine ke launch. KLJ atum difua hitialong Karbi hacha ke kanpon. Kardom pini prime time berta long pen hilisami rupali timongpi non bertang ton pen arjupanik tha. Patumi arkoi create rogarni ada porphai cap malom difu medical college and hospital along COVID-19 na kisupen ki jokchi aphan pupen COVID-19 na vaccine ke launch pon. Labangso ke launch along lumbajong local MSC mate iem ratan teron chetong dun. Lapen kaprek ke thikiding man ke do lapen medical staff atum chetong dun. Labangso vaccine lake Pune India along si Serum Institute along si Kaselam lapen amen ke Covishield pusi thanpon. Labangso vaccine pini Karbi ang long ni launch pon tanglo elong lake Bukajan CHC lapen elong ke Difu Medical College and Hospital. Labangso vaccine arni sialong paro isi ansi piunji pusi pachini. Difu Medical College আমি 100 বেনিফিচিয়াৰিজক আজি ভ্যাকচিন দিয়া হ'ব ইস কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া বৰ্তমান দুই জায়গাতহে আমি ঠিক কৰিছো ডিফু মেডিকেল কলেজ আৰু বোকাজান সিএইচসি আৰু ডিফু মেডিকেল কলেজত 556 আছে ইয়াত বেনিফিচিয়াৰিজ টোটাল আৰু বোকাজানত 336 আমাৰ গাইডলাইনছতে আছে যে ডেইলি ম্যাক্সিমাম 100 বেনিফিচিয়াৰিজে আমি ভ্যাকচিনেট কৰিব পাৰো আৰু ইয়াত 100 এক্সাক্টলিও নহব পাৰে অলপ বেছি হ'ব পাৰে অলপ কমো হ'ব পাৰে আৰু যিমান আমাৰ টাৰ্গেট টোটাল লগত মিলি আমি হেইটো চলি থাকিব ইয়াত ডিফু মেডিকেল কলেজত মোৰ দেন 500 বেনিফিচিয়াৰিজ আছে সেই কাৰণে আমি 5 to 6 days আমি প্ল্যান কৰিছো পইণ্ট আছে তাত লৈকে আমি পিছত ফেছত আমি কভাৰ কৰিম Difulong kadukawipen pharo phora phokebra truck beneficiaries do lapen bukajan along pharo ke thomra thongkebra truck beneficiaries do pusi pherang ke angnu than pachini pon difupen rajebrong pi Karbi Daily News Patumi arnikang sam porphai phomalompen difu ahithi angbong jambali athonadung Karbi lochali jutang aterang mate KLJA pen patirpi ponsi Karbi hacha ke kanpon Labangso ke kanalong KLJA amaipu singja tiso kongchunbang akas rongpi aluhi sarpo manpeng pen kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council MEC Richard Togbi Board Chairman Johnny Timung HTL Chairman Sai Sing Rongpi Dr. Mongwe Rongpi PDL Chairman KLNLF Abarim UPDS Welfare Society Chairman KSA General Secretary Thansing Timung Angtong Intikathar Social Activist Rajiv Togbi Social Activist Sanju Togbi President LRNA KLJA Advisor Sabin Rong PP Onteron JLF Secretary Longbeer Terang Chief Editor Karbi Anglong Today Magazine Hinchong Tiso KCS Publicity Secretary Penchenglok Kaprek Karbi Hampang Asong Pen Chetongdun Lapen Delhi Pen Kebang Injermar Banghini Lapen Karbi Anglong Aradatum Kaprek Akhai Atum Sitami Chetongdun si Alir Alon Pidun kan ke aprang aluhi atumaphan man ke do Karbi bohopen archopon aluhi atumaphan hacha ke kan aputhak lamthe isihini pajaipon apithu lunse popen lun kilun tangching ponsi Karbi ritnong chingdi ke kan padupon ansi hacha ke kan paklang ponthu la sophit lengpum sokchon sitami paklang pon labangso Karbi hacha ke kan laki KLJA pen kesia satum hacha ke kan abang Karbi National Festival an paman ponji pusi bor ipon bom pusi pachini lapen Karbi Anglong pen angtan an sitami ke kan paklang damji pusi KLJA amaipu singja tiso pen than pachini tiso sangho ningje thulake Karbi hacha ke kan lake Karbi khe an dhorom chipu pepin pen dhorom tin sitami kan pon me pusi Karbi khe adhorom tin aphan sitami pherang ke athengno lam the pachini pon tumta pini la support ka witness long lo lapen thekpon long lo sini lining sam lo ini nikah saya kan apa hak lagi lah lo Yehudi si hakuk itu acai kan dulu kita siang dun kita siang itu mang dun kok asini itu meningkat 2015 dan lo bangsa acai kan keceng
masih ni cuma ladak hilong bang ke penengan ke thong ke cok KLJ pen petir ti konsi ini gitu nang tek lo masih bang so haca ke kan nang ko lahin lo non ke bang mi ari so yang atum bang so haca ke kan ke ceteng ni tu pik lo tapi dekat herak da do pini ka bang so haca ke kan jipu munit ka curi lo ka syar itum le dak lang nang tutam pinian nang condang ave masih laso pihak sini tum kai ta pini dan hilong pe posi pinang ko mata la itu ma haca ke kan bang kita nang ko gelong nang anso se itum ala national festival CPG port itum hemalong cekan rek itum chokje kasi hilong kan lo putih ke ong dung bang hilong bang atum bang ekser reser dakang tu dan lo ni kito tum bang dak teglong ko sala so a news pale nang pasti siga haca ke kan bang sui hilong tikok lo Venisia bang ke lalo ubigi mi itum bang so haca ke kan kaciting ni doko so putih aksi haca ke kan bang ke pini itum to nang ko nilitum Karbi lo cari jutang terang pena jamat hagal itu. Jutang lapen lamet ke itum kurung cikunang le. Lapen te tindeng sumpot lapen elami ke lage itum cikunang le. Itum karbi ke lahen lo asin lo. Nasi nili suning diki katu kabe karbi yang lo ngarat dapat lahen lo. Maca ke kan adorong kaprek bukan kardang bu. Jadi nang li karbi nang li rong parsang lo nang teron pilo tenang karbi lo lage methang ate kana lo yo mithang traditional dance to lasi mathana ji lasi horo malam nang ne gake jutang lo lain lo nitum ka chuni ring kar bilo jadi jutang terang bayan lo kitu mio be to mata mangunang ne hacha ke kan ke lake kapre ka dorom sum kan long choji tu banyak kali lake kadu kabe kar bilo te lake kan nang ko di Fupen Rajiv Rongpi Karbi Daily News. Karbi Language Teacher Association mate KLTA pen ingdeng trok kechok tumpreng ahithi ahong jailong ningkan esek MIP ke padopon. Arkoi ni pai kret trok arni West Karbi Anglong bitungreng thama constituency arlo tumpreng ahithi ahong jailong KLTA pen ingdeng trok ningkan esek MIP padopon. Kedamtang surihini ranar kep aningkan Karbi Language Teacher atom chingrum si KLTA amahang pathek ponlo pining an KLTA MIP ingdeng trok plengtang lo bangso amai ke padopon along aluhisar po aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang chetong dun si than bang atum ke claim ke damnang ji alam hai hui than pachini pon lapen ko son si methang Karbi elam aki kaching hon nang ji lapen ke pachan pon nang ji ma aphan pura than bang atum sitame aporang tengpen asai dam nang ji lapen ke claim ke dam pame nang ji lapen kachale osomara tuk methang alamaki thekvek nang ji puta than pachini pon Narendra Modi Prime Minister non language policy education policy no nakapte deng konalo je language important pinanji aso khai dumda ami thanga lama ki thekbek nangi pusi language policy education policy non deng konalo lasi national education policy lo se dai to mat dala sate parliament lo MP ke hai to si implement lo blog jara jara genel dumda laso national atija asom kelo hala education atija asom kelo ateng senal dumda silile ro ko busi himonto be sarma ni labanangku sila laso plan dum johong ne plan kadelo to ma council me thana tanka jongjo tanka pe eme khala inyo tanka pe nal to bhag non suri krenya din nili medium to bhag suri kre phopini budget pen deng kon po laben gena tum linga sejar bhange suri kre bilo laben ge recognize to mage suri proxy nili nal to bhag pe deng kon pe pakon po busi la chak donna me masih donna me to kita na to bicar der pule kadira to mas council to nangiro di kali Sonsi than bang atuma phan bainong sitami sika suri krehini adim suri krepho suri kep adim suri krehini lapen suri pho adim suri troxy ke pabat ponje aphan lapen KLTA pen pinpur alualong ke jongpon son kre thomta ke pachun pije aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang pen lamchak chipitekang Bangso Mailong MP Horen Singbi MSc Chandra Chetri KLT Board Chairman Longsing Teron Lapen Boithalangso Lems Chairman Robinson Teron atum aluhi aman pen chitong dun jengkha pen chesong timung Karbi Daily News
Koilamati upper dikrum rong phara rong amekar Kemson rong pi Christian adhorom along pet je odonsi puthot Karbi honghari aron baremalong chepa ogduntu. Koilamati upper dikrum rong phara rong amekar Chandra rong pi asupo Kemson rong pi alangli ha apusar pisar ang thun mathadunsi pinijang Karbi anglong alo hongkram ahawar rang teron arong along alangli wangpen long rikrehini sar habi amai phu mensing teron rong hang habi along nang humrisi charjupen thandunlo lapuson henlo ilitum Karbi honghari aron barimki pupen ada prang se arkli pidunlo hemphu avur mukrang avur ase arkli pipen womut bokan mesen lapen kuru sara hinpen pachini dun alam non ke wangji aprang pen mesen pusi than pachini dun Mana litum ma pisar pusar tuman ke honghari lasi litum Karbi ke honghari mate honghari adhorom lagi litum Karbi ajutan mate teman adhorom binong lasi ni diputhot ke cewang tu hode ni dipo ni pai teman ke Christian side amat si Christian adhorom si aku milisi demi harus hudun mereka jadi ladang mengkani sirai bengan dulu gitu tan oh semar bakan bang inut lah Pini prime time berta bangke lansi kang tonton iklo domit hak me kurbang tu.